Exacto. La gran sorpresa la dio, me parece, el vencido por 1-0 al que era en ese momento el líder de esta Bundesliga, el Bayern de Múnich. Una gran que dejó mucha potencia, más allá de que comenzó bien y dominó por los primeros 30-35 minutos. Después se fue de Caio Jiménez, Bandelín de media vuelta, abajo, gol, le pegó y definió, gol de Bandelín. ¡Qué golazo! Individual, sencillamente espectacular lo que hace Bandelín en el borde del área. La hace toda individual, se asoció bien Jiménez. Caio, disfruten una vez más. Caio genera, toca con Jiménez. Y aquí está Bandelín en el borde del área, prácticamente cayendo, se la acomoda para su mejor perfil de media vuelta. Es un golazo, espectacular. Milkovic, a youngster, one of the great young players in the world. 15-12 in the third set. A huge upset brewing here in terms of international volleyball, just in pedigree, not in terms of how good. Oh, going over the top, was that legal? Vladimir Gurvich over the barrier. Hamutsky sends Yakovlev and he's stopped. That play says it all. Yugoslavia. You cannot be in contact with the barrier or the other side of the floor since his last step was in legal territory. This is a legal play by Vladimir Gurvich, and then he comes back and blocks the ball. That's the play of the Olympics. Vladimir Gurvich and the Yugoslavians closing in on their first ever gold medal. Ali Žigić je tamo, pogledajte kako igra Nikola Žigić. Nikola Žigić! Kakav gol Nikole Žigića! 3-1 i Crvena zvezda je pobedila na ovoj utakmici i ostala u igri. Kakav je to gol Nikole Žigića! Milanko, ovo je spektakularan, pogledaj. Evo, šta je uradio veliki fudbaler Nikola Žigić, pogledajte. Evo gol Nikole Žigića, bez sumnje najboljeg igrača ove utakmice. Pogledajte još jedan put. Ne bi se složio s to, najboljeg igrača u Evropi. I to će biti, verujem, uskoro, jer kako igra Znam da su svi protiv Srbije, ali Srbima to zlogrdilo je. Znam da postoji dogovor s nebom, ko tebe kamenom, ti njega hlebom, ali dokle tako, ali dokle tako.
Čitav je svet počeo da nas mrzi i svi su bili veoma brzi. I na svako naše znamenje bacaju bombe, drvlje i kamenje. Ali dokle tako, ali dokle tako. Sad kad nas bombama gađaju, Srbi se više ne svađaju, jer naše geslo saopštava da samo sloga Srbina spašava, da samo sloga Srbina spašava. Koje smo branili, sada bi nas sahránili.